Hadian kajing beteng kajing keno da kinong song snong karilum garo kamtam na kithan pulbari baki stong bamarjan halor kajing karoi ki karkhana thang mauit bat kamtam kajing keno da kawe kaseng bhalang na rilum garo baka Meghalaya State Pollution Control Board kamle AA halor kini ki karkhana bean ki badan palat chispa teli khadu khatwai na kalyang ki he joka MSPCB ki la penshai halor kini ki jingkentho member secretary ke MSPCB Ulaong hadian bakilayo jing tep halor ka jing mi kini ki karkhana thang mauit ki bala pentri kambean lapha ya ki officer bandet jurep ha kabara lap hadu sau phautli ya kini ki karkhana ba lapha khangno ya kini ki karkhana ndre ka jing kalong batang hadian khndiat sngi ki ratre kambyang kumta uni uhe ka MSPCB ulaya tho badan kam ka jing tre lang bat ki bor district bat halor kane lapha ru da ka jing tho sigi bor penya district bat penjari no da ka section 144 CRPC khnang baya kane ka kambean entuk laru da ki pulet 2 3 4 5 Oh. Nagaling jungi kam dai coba thamai gani nagi por ni sim action kita gid dan apa record ta kui complain su in bela kan mai ni jing thong yo nagi por ta habak jia kum gini ni pha gi officers jungi bagian Sheffield ta gi jil kadon sisa kum kita kat kum ka jing kan no gi baru kidan kum kita ni nagaling jungi ni la sim prom action ni klam kan sap tengi ne kam tengi le breven le ngala pha ai officer jungi kila le field inspection kila one report anda kila one report ngila pisa bagidan apa babu rambil kidan khandai teli ngila West Garo Hills nangta Gorban Rajabala life way teli tadi mengala yo field report kabati kina nama kata ke jongi himde issue press mo tinggal issue closure notice immediately ha kisipau tari ngila issue closure notice magat kum rule jangi atung buat act ER act ni issue ada ka closure notice ta hadin bagi comply closure notice kam dikala kum to lada kim comply ka closure notice bagi ngai mangi kamu hadin ngi impose daga environment compensation ka fine nagmanta ka bagi la penjat penperah kin ha pansiu samanta ngina sudah serve sepeu tari ngin pha beng Nikipor ngin pha ka officer jungi bakin lai verify ye gitu ki willful ni ki oilitos ki bom ko mo yegini ngin sim ka kum ai tanalon nang ta ngila dep tho DC West Garo Hills ngila request yi nama tamangi ru le se law and order ke involve ne ngila request DC West Garo Hills ban sengobha ban implement daga 144 CRPC bangan dia bantela kam nagaleng jungi naman ngemdan ye kata kabor tangi pan ni kajing rap jungi namba ka combine effort jungi kan long ka bajab ka basesa nambar balai kini mostly ke seasonal be tah kini ki por telang kumne ki atre tadap ni kilai te namar ba ki la ya man boras ka tu ki kilap ba ki kelenti ka long ka bantoy ba ka balangkot ah henry pinjat di kini jing tak lakam ki bobon hai condition ki kendan te Kiberu banyak mentor di kibat mereka tiga besuk. Kaya kriteria mungkin operate ke proper plan kebanung legal. Em kat kum ki guideline CPCB ngidon di vertical shaft le ni ke zigzag ki hap convert. Subuh kumulang mining mentahap le scientific mining. Dikini more like a scientific bricklaying. Ti kalau kum ni ngidang lab ta phase wise namal bangi duna briu. Ngidon tangar langut ke officers ki besong ni silo ban operate cepat garuhin su namar bagi empatan regional office itai. Bangin dan regional office setai kata dan hapok proposal kan maybe short link in your regional office tingin salah ban function ni ban trekam company ala ni kam paka ndai shun nang ni habi ba setai ndalo bagi dunda beriu ki jaka operation ki ha teng ngimla ban detect ha kuju opor ya baro tiga bagi la ban detect so far kini takabamut ngindang ya kamur kejengkut kene kalau kejing sedang nonton Teh ka barang ya kipor kin ngila ai order bakin submit ye ki periodic report makin ni bakhang ru deki khang manta ngila le shwe teng ti piwan phai kala ben kidon biang teng yang ban pendu hagaju ko pore baro teng impossible ada ngi persyang full effort
kat kabor jungi pengiman rangkat bakal jeng trailang di administration mentangin yang ya po West Garo ngiladan by next week or so kin lain shop Sikawegi district anda larap same procedure ngila udah ini ingin haban review yang iki memang ilo observe dah sisi asli kelakang dah hadir setiap ingin haban review yang nama kini kedega continuous process dengan habit ban ya man gapor review ya kadang kita man review no appeal kin sa feedback dengan sampai ibarat kapan ya ini pada response mentang ngidang sudah thought dan sisi asli ngidang up your response gila pai dengan melu ban employ guidelines ng CPCB ngidang gi formula ban calculate takat kung guidelines CPCB hatar ko okay